Yeah, the prefix mabanana. Ndo dovanda vuya futhi. So namsi ndikotodo tantu ndikotodo kudisa vaimbi vashu vayane vene avana information uri yauri muzika urengiswa hani ndapho ngori ndikwamba uri vathu ri kuita muzika mara kubalwa ita tshelede and is a problem cho fhieredza tshifhinga tshori ndiri ni kho ḓo rengisa muzika hu tou itwa mafhungo o tou printwa dzikhopi muthu ari u khou ḓa cd nthihi tshakhuma ni drive ni tshakhuma muṅwe ari u khou ḓa cd nthihi giyani ni ye giyani muṅwe ari u khou ṱoḓa piṱori ni ite mafhungo a dzi korea ni wane ni khou spenda tshelede nnzhi and ahuna muthu na vha ri khou ḓo renga cd nthihi nga 200 for the fact uri ndi wane khou korea dzi cd. So namusi hafha ndi khou ḓo ni sumbedza nḓila ya khwinesa ine ni nga kona uri ni uploade muzika wamu uye kha dzi YouTube, kha dzi iTunes, kha dzi digital stores dzoṱhe nga tshelede ṱhukhu ine ni vha ni songo spenda tshelede nnzhi kha heyo nḓila ni dovha hafhu na kona uri vhathu vhane vha 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 tshi khou uploada muzika wanu, for instance ari muthu uploada nyimbo yanu kha YouTube ni sa zwiḓivhi ni a kona u i claim nyimbo ya vha yanu houḽa muthu a sa kona u generate tshelede. Let's say for instance muthu o panga nyimbo yanu a khou sokou ita video iṅwe na iṅwe u khou dzhia dzi clip u khou tamba nyimbo yanu ni a kona u claima nyimbo iḽani uri arali a khou ḓi ita tshelede ngayo tshelede yone i vha i khou ḓa kha ini. So namusi ndi khou ḓo uri ndi ni sumbedze uri nḓila ya khwinesa u ita izwo zwithu ndi ifhio. Okay, let's do this. So yeah, nga fhasi hafhanoni hu na link nda ni vhetshela yone ne so ni click yo link, ni tshi click yo link ye ndi attach kha iyi video nga fhasi hafha ndo i vhona. So ni tshi click yo link i ḓo ni vulela nthu ya so, tshi ni vulela nthu ya so ne khou ita zwone zori ni ḓo thoma na register and then ni ḓo ṱoḓa email yanu na ya email and then ita password. After that una plan tharu opet mavhona vhashu, una plan yo thoma ya musician na musician plus na label, but nne ngori ndi artist and vhunzhi ha vhathu vhanzhi ndi dzi artist vhane nda khou itela vhone iyi video. Zwone ḓo ita zwone zori ni ḓo na klika kha iyi noni ya musician ine mbavha mukala ni khou badela $19.99 per year, 12 months yoṱhe ine heyo 12 months i ntendela uri ni uploade muzika for heyo 12 months. A ini charge per upload, ini charge per 12 months. Kha 12 months ni nga release nyimbo dzo no swika 30 ni tshi khou dzi rengisa nga yo $19.99 ine $19.99 vhona mukala ndi tshelede ṱhukhu blind. Kha dzi rand thing ndi 300 and something, 350, 380. So ni khou vhona zori ndi tshelede ṱhukhu vhona mukala ine ya vhori i vha i khou ntendela uri ni rengise muzika wanu kha dzi YouTube, dzi Google Play, iTunes, hoṱhe for heyo 12 months. So ndi khou amba uri ndi dzhia u lara vhana vhashu. Okay, let's do this. Nṋe ndo no selector ino ndiye nda khou rengisa ngayo muzika and then yeah, after that nṋe khou mvulela so ngori ndo no ḓi thoma no rengisa kale muzika wanga. So kefale koni sumbedza uri khou dzisa gai muzika wanu and then i don't na bank account ndi yo vha na account nṋe ndi khou prefera uri ni shumise FNB, account ya FNB. Ari ni sina FNB ni zame nga dzi credit card, pange dzi details za dzi credit card and then ni vhona uri dzi tendana. Okay, ari ambe uri ni tshi uploada muzika ni uploadisani ku ḓa kha upload hafho vhona mukala na click upload and then kefale koni sumbedza uri muzika wanu khou rengisa gai kha dzi iTunes, dzi TikTok, dzi Google Play, dzi YouTube Music. Ndo i wana na kha YouTube vhathu vha tshi searcha music wa and then ni khou ḓa hanefhaḽa na nangori ni tshi khou uploada muzika wono uploadiwa na auto uploadiwa i ḓo ni sumbedza uri artist ndi nnyi. Nṋe ndi prefix, ni a zwiḓivha ndi muphandi, the one and only, the king of van rap. Yeah, ni a zwiḓivha vhana mukala. And then i ḓo ni sumbedza uri release date ndi lini, khou releasiwa lini nyimbo and then na uploada na album cover. Ari i album zwi amba ndo selecta hafhaḽani uri nyimbo dza hone ndi ngana hanefhaḽa. I ḓo ni sumbedza uri zwi amba nyimbo dza hone ndi 15 ndi album na dzi selector nga 1111 na uploada tshinepe tsha album kana tsha yo track and tinya khou bva. After that i ḓo ni sumbedza uri genre ndi ifhio na nanga. After that zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ni tea u dzhiela hezwinoni nṱha vhana mukala uri eyo track na muthu we na mfuture na arali na muthu na mfuture zwi amba ndo ḓi sumbedzisa and then ni tshi fhedza na make sure uri ni ṅwale madzina vhathu na nyimbo dza hone nga nḓila ya so. Okay, re phanḓa.
after that kuisa phanḓa ni khou swika na uploader nyimbo ya hone hafhano, and then vha ḓo ni sumbedza uri audio file ya hone i khou tea u ḓa nga nḓila ifhio. Nṋe ndi prefer uri ni shumise wave, mara ni nga ḓi upload na musi mp3 is not a problem. Ndi sendedze tsini uri ni kone u zwi vhona zwavhuḓi uri okay, let's do this. You're boring too much. Yeah, but yone i ḓo vha i khou ni sumbedza uri i khou ḓa i wave na i khou ḓa i wave, i tea u ḓa i wave or mp3. Let's do this. I got tongue into, okay, but arali ro fhira yeah kila i khou ni sumbedza uri i khou ḓa i wave na i khou ḓa i mp3 na i khou ḓa i mini. So yeah, i khou ḓa i wave na mp3 FLAC CD DA, but nṋe ndi prefer uri ni ite i wave. Arali i mp3 zwine nga ita zwone zuri ni nga ḓa na dzhena kha Google na ri mp3 to wave, i ḓo ni vulela link ya so, and then ni tshi fhedza na sokou ḓa na paste track yaṋu ya nthu ya mp3, and then na kona i convert, okay, a rumele kha DistroKid again. After that tshine tsha uri ntakadzisa tshe nda khou ḓa ni tshi vhona tshone zwi na mushumo, and then ni tshi fhedza na ḓa na select hafhano hafhanoni ndo ḓa na ni nga ḓi zwi litsha vha kha dzi extra optional uri i ise na kha min, but zwi na mushumo. Tsha vhuṱhogwesa kha hezwo ya nda tshi vhori a zwi na mushumo badi. Heinoni ya extras uri dzi optional ndi dzifhio, zwine nda khou funesa zwone hafho vhana mukala ni tshi zwi dzhiela nṱhane ndi hei part inoni ya nthu ya Live a Legacy, ndiye nda shumisa yone. Ndi $29 ine ni tshi khou i ḓisa kha dzi rannda ndi bo 500 and something. Kha heinoni Live a Legacy ani upload muzika wanu after 12 months ya u expire. Hapa muzika na vhena u upload na badela heinoni $29, muzika wanu u vha hone u swikela ni tshi ofa. U vha hone u swikela ni tshi ofa. Vhaḓulu vhanu vha ḓo benefita kha muzika wanu nga mulandu wa heinoni Live a Legacy. Kha YouTube ḓo vha hone for the rest of your life, for the rest of your grand what u ḓo dzula hone. So nṋe ndi prefer uri vhana mukala u fa ndi u fa luthihi fhedzi ni khou ḓa na uploader muzika wanu na badela yeneyi, kana na shumiseni la 12 months arali ni khou feel uri zwi sharp. After that na ḓa na select, and then you're done. No fhedza muzika wanu zwa zwino u ḓo kona u ḓa nga hafhanoni. So ri ndi ndele example nga Jealous K yo no ḓa hafhanoni, yo no ḓa arali na ḓa kha YouTube na ḓa na search Jealous, i ḓo ni bvisela nga nḓila ya so. K Jealous hafhano i ḓo ni bvisela nga nḓila ya so. So i tshi bva nga nḓila ya so, arali na nga ḓa fhasi hafhano i ḓo ni sumbedza uri Jealous yo provided to you by YouTube by DistroKid. Jealous nga prefix ndi ḓo nda i uploada, ndi muṋe walo. Muṅwe muthu arali a swika uploada ho luimbo, arali na ini na swika na uploada ho luimbo lu na musi kha YouTube na ri ndi luambo, a vha nga ḓo ni hanisela lu upload, ndi lu uploada, mara hafhasi hafhano i ḓo ni sumbedza uri luimbo ndi lwa prefix. So yeah, vhana mukala itani uri ni klike hei link ine ya vha hafhanoni kha hei video ye nda ni attachela yone uri ni kone u registera muzika, ni benefite kha muzika wawe we na khou ita wone man, hu sa benefita vhaṅwe vhathu. Ndi khou amba uri athi ndi avhiwe ndi ashu vhane vha khou shuma ndi vhoriṋe. So makani sure uri ni own dzi rights dzoṱhe dza muzika wanu. Vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo zama vha khou ḓo tswa muzika wanu vha wane no no vha sharp, vha tshi nga vha khou tswa ni vha litshe, mara ene a tshi khou hola hu vhe hu ini. Vhaṅwe vhathu vha songo hola nga muzika wanu ini ni si khou hola. Hu muzika hu mulaedza hononi u shereleni vhoramuzika vhoṱhe vhe na vha ḓivha man, ngori 95% ya vhaimbi vhoṱhe vha Venḓa a vha khou rengisa muzika wavho. 95% ya vhaimbi vhoṱhe vha Venḓa a vha khou rengisa muzika wavho. Arali ni tshi ḓivha ramuzika ine a vha uri a nga thusalea nga zwithu zwa so, sherelani ramuzika hei video, and then after that ni mu rumele na hei link ye nda i attach hafho uri a kone u ḓivha zwa uri muzika nga u rengisani. Ndi ni funa nga u sa fhili, nṋe ndi Victor Ndali Mathaga, the well known as Prefix, the king of VA, the one and only. I love you so much.